Impact TV Kuki edition agenda Manipur Vejausi Naboran ke Malalgin Thagin Chibai Kain Bolou Nahi Citizenship Amendment Bill 2019 Chungchang Thui Impact TV Kuki edition ahi Thumvei lang discussion na kibol hitan ahi tajin mido sensi bi Chungchang hi ichan game khar in het team diu hi ta san tan hi date 8 January 2019 ya Lok Sabha Citizenship Amendment Bill 2019 pass an kibol pen chu to Raya Sabha Assembly session ahi pass boarding bo war hitan ahin to Raya Sabha sitting a ke hi business list azawlo ahin ahin jing date 12 February nile supplementary bill hung ki podo thei hiding agin char hi je achun to Manipur CSO organization Ija am khain ki phinna dharna chating le si in protest a bolowin totor shut down jong tuni jong ki bolin hi hijo chungchang thu a ki holim piding a tu le to studio gas ai nei ho ama sapenin pu tongmang ho kip Indian pu tongmang ho kip IRS retired MPCC member ama sapen nang kai limin hi awana pu Benjamin Mate vice president BJP ama yong kai lim kin hi Chuting le pu ngamilun kip gen former corporator in municipal corporation amayong kai lem kin nahi tu le tua kep chungchang thu aboina na sata jing lai wangin Prime Minister Narendra Modi in amasapena pu Benjamin ang kahindo nom chei lechen Prime Minister Narendra Modi hin kep chungchang thu ahin amahin ai theichan le agan na theichan na pass bol di hi adei na hi chuting le Sri Ram Mahadev General Secretary Payong Chun to a business list a Raya Sabha session a business list azawlo wanga jing ting le khun supplementary bill ki podo a table ki bolding hiti yong chu asai kit in hi chika ala chun opposition party adia congress congress chuting le CPIM chuting le Trinabar Congress ho hin center hin amon ade hin jitabang bill hi oppose born na ding hin ichani Manipura ko na yong chun political party ja khar achievin lobby abol with hi tu lai tai na aile chika Allah ti tabang boina ka la chun bill hi la pass ding in din mun ta ji chun tu le tu pu Benjamin nang malung ya la hi it bill hi ki pass zo internet ya hi lo vai le chun ki pass le internet ya Raya Sabha hi lusit na lungyal hin sai pio ki paumin BJP national leader ho lungel chu am ho hin citizenship amendment bill hitu chunga pass bol te di ti chu masanga para mo opinion an sei na we ni so tawin ahin BJP Manipur Pradesh abul tila para stand and kilah chu ile citizenship amendment bill chu a merit demerit chu chumin koi telewan Manipur chana to kha notice dinga chu chana threatening hiam ti pa chu chumin ki koile Manipur mi pi ho sentiment dongjoya chu Manipur government stand la CM pa ta hi bill ki do dal dia na tin hi bana chun hi bill yam ta central government na pass diwal exemption clause Manipur hi bill ko nin exempted hi ti pa chu exemption clause hi lo wale Manipur people's protection bill ki tia assembly na pass ira to governor SN kinga pa chu he chu ek in sim pi win ti pa chu he chu Manipur government Manipur BJP Manipur te tu la tu chana ka stand ho chu hin to I say babong win notice I citizenship amendment bill lok sabang ki pass it jo win Assam chong le Mundang Meghalaya chong le Mizoram Manipur notice pum pi ho lingin khadwin Prime Minister pa Assam hongin chun Prime Minister Panjong thing lung thim tho nei lo ta in chun bill ji hin notice sung bill hin tong ka pon te ti so man categorically very clear ta na man na say in subana to confusion pa hi chom kha chu bill chu khat Raya Sabha ki puro di hi ti pa chu business li sang jaw ta pon sunga chu mi yo se tension in ya cool down in I hin ki ho BJP General Secretary Ram Madhav in Guwahati khadwin hi supplementary bill ki puro de ti pa chu an puro kirin ai hi mi o si khare hin hin la tu la to political ho Raya Sabha ho strength cho ki varal chu na BJP alone BJP changle le ya chu chu number bill pass it na de number chu kinai lo hin azu to partner an PP ki theo dang notice a jo ne dan ya ki ho partner jo si yong ki ho against a om hin chu cho ta bang invite ka le chun national yar in BJP in push ngom jong le a bill hi ke pass zo dinga chu ki hon ka ta san lo hi chu ke mo opinion hin part opinion hi pun jong le to I say bang wa chu BJP Manipur government stand wang chola bula pra clear la hin Manipur mi pi tena deu bill adai lo bill hi
Manipur BJP na ki pom lo de hiti chu government a ko na yong statement motawin ani na chu yam ta chi bill Rajya Sabha pass ki bowling ale Manipur People's Protection Bill chi chu government presidential election ni pi win lang hicha in Manipur government Manipur in protection ni pi win all second Manipur hi chi bill a ko na exclude hin ding en chun exemption clause ni koi pi win ti pa chu stand to jana kilah hin tu ni yong la hin Union Home Minister pan notice a CM jo invite and ball in Manipur CM pa jong delha chi meeting a chi do hin a chu Union Minister Union Home Minister ko na press statement khat imu ki ro chu na hele chi bill citizenship amendment bill ki pasong le notice chu ato khalo ni dinga government jong middle pet khat ke wedding na as discussion ki bola notice EPT bill purview ako na ju EPT exclude bot hem ti chu ki gel de heti pa chu avela mi pi het da kan phon do no ma he ti chu hi le chun mi pi ki cha be set loading exam tia chi cap 2019 hi rai sa ba hong ki pass ta yong le not studying awang chu hoi do na khat lampi ki sim pi di ti so na chi chu to ai hom Manipur context a siding a chu Japan chu Manipur People's Bill pa chu di ta so na Manipur People's Bill all either exemption clause hat Manipur People's Bill don't to go presidential essence ni pi nom lo wa yong le ai chi Manipur exemption clause ni koi pi win ti pa chu ai ji ki hodin mo na he ki pa me ale pu nang ka hin do nom chei le tu chen ge a hi congress hi vet ai le mi pi te ne chi kho mo win ga mu thye chen na mi pi te chi kho mi pi ki phin na chen ma hoi na sa ta in lead a bol wi de ai le chilaya congress in no mu do la chu CAB 2019 pa hi chibil pa ichan ge ya no party level a chu natin nu bam chuting le ma bana yong hi itiam khat a rai sab ong ki pasit kha ai le chun ek hung hi kha ai le chun ichan gya khununga yong ichan gya tin din ti wam chi pa no mo strategies of my lu set and me pi thading nin se pyo Citizenship Amendment Bill 2016 hin India pumpi ti ta lovin North East de hi acho lungwai jing in hi ti pa chu moving and the Congress party stand chu hi ale mi pi hi kitil do he po in mi pi zo chun a party hi til do hin ti pa chu ka sei no min a ji chu party hi mi pi to chi home ding ti pa hi Congress policy and program hi EPGA mi pi voice to ki khon ham tia hela hichi bill propose ki bol pa hin a merit demerit ho chu discuss ki bol hi jong le ato kha ding chu ha le not is hi first victim receiving an de hi ti pa hi a ki gelin a ji chu pi ham ta le Assam di hi ivat na le total population 3.12 crores in Chahin native Assamese ho hi 1.3 crores po hi Muslim ho hi 1.06 crores in Chahin Bengali Muslim le Hindu Muslim hi Vietnam le Bengali Muslim hi 80 lakhs in Bengali Hindu hi 65 lakhs hi hichi a hi Vietnam le hichi Bengali Muslim le Hindu Muslim Hindu Bengali ho hi alut sa hi be hichi alut lo lai hi Bangladesh Hindu hi 1.6 crores umna lai hi ne hiti ya chu National Register of Citizenship in unhold chila chu there are about 30 lakhs Hindu Bengali omine atiu cho na hichi ho chu it is citizenship ki pe dham ti pa BJP's primary objective cho aje chu objective chu pi ham ta le India as well as North East hi 100% Hindu hi sa ding ti pa cha objective la plan hi je ba ya chu RSS le VHP ho ideology to make in 100% Hindu dominated Northeast bolale hiji chun ipi threaten a bolam tala cultural invasion hi ti a hi kilah hi spearheaded by RSS and VHP
BJP government he just only an instrumental tool to implement the policy of one nation, one religion theory. Na, hichi ju constitutional process pulu na. Hichi bill 2016 pahi. It's a backdoor opening in a legal system. It's communally and communally motivated and inspired humanitarianism. Hindu ho, that is the main target is to bring as many Hindus as possible to Northeast. Na Northeast Bengali sahole lo lai Hindu ho to Hinpulu na citizenship pe de hiti pa he. Ahi je achu Assam len the rest of Northeast hill to de hin. Ya chu itin jo lo di. Ya chu Manipurin tu phalna he. Hichi bill hi akido dal lo wala. Once Assam kal se chu ho dia we are helpless. Di chu hi in chi ya chu Congress party like-minded parties ho to ki pang khoma hichi do dal da ding na sata parliament ayong po do ding chu kit le they will storm parliament in Delhi chi pa he chi ya chu political party ho jo si Delhi a chi ba hin lam khat na chu BJP government in jong Manipur in jong hichi bill a support de lo hi ne ma hon apprehension ani hi Pu Benjamin say pangachu na Northeast pumpi ha to kha di achu how to examine Northeast how to examine Manipur from the purview of this bill chipa he Manipur BJP jang to so hi di pa chu ka sei no Adia Congress in CCAB hi atosat pon against achi hin chida barayong BJP central abo in state BJP ho chu mi pi to hin pangkhom tho to against achu CN Citizenship Act in 1955 ani ki CM then in 1955 Jawaharlal Nehru joma Indian Prime Minister Congress ho khangani ki CM 1955 ipirachi Citizenship Act hi ngai ham itiale India le Pakistan partition aju atwa Bangladesh abana Afghanistan Pakistan ki to aju Muslim country hin India secular ki hin ale langa chu partition masanga khula Hindu na cheng ho dang ho chu Jain hen lang abana Christian hen lang Buddhism yong le religious persecution tampi nei ho amo jo si hilanga India hung jam do Eso jo si citizenship pi na tinga so 1955 ko ma citizenship amendment citizenship 1955 achu amo jo si include thein da Jawaharlal Nehru na bol ani na ju to chunga BJP abol pa amendment ki ti neu chakhat ai 1955 citizenship act dung ju ya chu 11 years India na cheng na ai chi religious persecution in to a country thuma ko na 11 years India cheng ho chu amo chu citizenship 11 years old thing the pi thei hi ti chu provision num sai atwa BJP 10 ai kharo chu 11 years chu shorten and bolwa 6 years and ti tho ela chu ki khelum pon ai la BJP na bolja chu hilanga Hindu adu da policy ata chu isei tho ai chi pa chu to putong mangin an sei chu neu zakhat kin zo na clarified kan bo no min ani na chu BJP hin to chu ek chombe khat an sima ai lo la Bangladesh si lo la dang danga ko na Hindu hoin pulu na ding policy a I hon project ibol pau hi chi a ko chi ho to bang rumors a ko na misunderstanding misconception uma not is a boy hit is ani na ka sei no mai ani na chu citizenship 2000 to 6 years as shorten hong ki bola no 2014 December masanga anum si bo hu bai ai chu khat win jong Times of India dang dong hon data an pi na was notice a hi Hindu citizenship pi ding ti chu mi to la population chu mi som nong ding lo atam zo hi mainland India kitile to Gujarat lang adang dang akun hechila hong ane hin ala citizenship pi di mi hoji ta bang hamitia la chun amo chun am ho hilanga ong jam do now religious persecution ka move in ti ho so mon pata government ko ma petition is heading o hey so when the government is satisfied that
ho claim jo si chu adi it anti ting la bo chun citizenship process ki pande hin atwa hi mi o si concept ba hi mi o hon na ka ti he a chung leng lu dingai ge lo hin ani na chu sunga kin neo khat ka sei be nom chu e khat 1950 ko ma Indira Gandhi to Majibur Rahman Pek kiti khat 1974 ko menomin after granting citizenship na ai sunga ko na Manipur effect na bol chu shiro kiti ho saitun kiti ho Nepali ho tampi citizenship na mo he chiu BJP in bol ai pon Congress na bol he jong la ani na chu java kong baba na ai chi Bordoloi kiti Asama Minister of Culture Prime Minister Sipo Lal Bahadur Shastri khanga yong chu Asama leader pa Bordoloi yen jong ai chi chungchanga chu khat Nehru ko ma lekha an pi kha ahin chita banga chu 19 to Jawaharlal Nehru to liaku pek 1950 hecha ko na jong hi eta Indian Muslim ho tampi citizenship na mo hin atwa isei bang wa chu to khat Congress statement ai na mo hin am hom main contention chuile sunga Christian adang dang ho itivin ipra Muslim jaw lo matiu he chi hin India secularism pa jo tong khai tiu hin ala BJP to concept chu Bangladesh Afghanistan Pakistan a cheng ho jo bona Muslim country hi ja chu a Muslim holding hilanga ko na religious persecution amu nding Rome om pon ai sunga minority religious minority Christian chong la dang dang Hindu gi dio chu ai choding wa chu kot kyong he ti pa chu ai chu BJP stand hin to yong asama putomang data aman an sei bonga chu asama yong Assamese hoding a ki chat pi no chele Muslim population hin ai chu pa hi ipia kon hom kon ham ta le to 1974 ko ma Indira Gandhi le Majbur Rahman pe ka ko na chu amo hi setari the ti pa zo vela clarify ka bol no ma he ti pa me BJP on amo stin to clarify and bol no ki chi thim tan na ale to in pu nang ka hin dong no min pu ngam lon kip gen nang ka hin do nom che le chen to ko na Congress a ko na cho amo ho stin to he ta in BJP ayong pu Benjamin jam khat clarify and bol tan na chi chung chang a hin nang man ipi opinion ipi lungyal na jam as a common me na nangin ipi lungyal na yam chu nangin sei adi den tu pe na government tu ho BJP side lang yan lang teng operation na pate ni naga amjan chen keong tu ni topic value me ti ken azwa counter ka ti chu ti sei da intellectual point na tham khat asung lang chu kaga respond no min Congress BJP 2 hello 1955 fa chu citizen act pa anu he tu a CAB to ipi aki hit na pa he inei bam ti pa ju ga ki he chin le chi chu ka de hin 55 pa ju a pu Benjamin yong a sein hi chi khanga chu Congress apu pet na a he tin a hin cha tham khat aki hit na om 1955 pa citizen amendment bill chu tu a tha pa citizen act pa chu tu amendment hum ki hit na chu pe ham tel based on religion. That means citizenship kiti chu eng hamlo hila Indian citizen khat sim na dinga chu forefathers are founding forefather constitution sim ho chon chojo anamu pe ji wa chu ahi thel state chu egamu chu secular hi hen tiu hen a preamble hu chu ki pan ma sai ahin tu chunga CAB hin CAB in hichi constitution and ki same law na pa a preamble ahilawal asunga secular hin pa fabric chu challenge ki bol hen ke commandment ding a chun a CAB chu aphat lo chu koi do tin but the basis on which CAB structure ong ki sim chu saffronize ki bol hen BJP Congress ka ti hi pon constitution chu umna na secular article 14 15 umna ge agua ale CAB chun amendment bol chu Hindu hel ati law chu aji yong o me ke the to apu Benjamin yes hello Christian is only one person it's very minor aji chu Christian prosecution hin nei chu eng ham ro hela to apu Benjamin se chu adi Pakistan Bangladesh Afghanistan tio ale akhuti de hi ale Ebola to why specific country na Burma pana Rohingya Muslim hung ho 35,000 ho chu ipiti de uta mo chu example chu kati he ale holistic view umlo hela ke lungela chu politics
vote bank hung khat deham aji itu tua congress in azolanga pu ga seidan chu Assam chu hung ki hiche saffronized le north east ho chu na imachai poiti yong gel lo the hi hin hiche ya chu public ade dia mi pi ho ga het diu ka dei chu cab chu Manipur ai ho itong khapo win te government yong ase tua present government yong asein aji chu chot bang chu Manipura akito lo wal ka oppose ka bole tiu hin hichija chu hon na bol deu hiale exemption clause ahi lo wale people's protection force ti hicha he ka asei be nom na chu people's protection force chu congress khanga ne ki bol hin pa yong tu ning congress representative hin ka het nom chu people's protection force hi Manipur People's Protection Bill hi ipijan ke botham tila ILP chu abol gu le adi dia chu ILP chu Manipur hi thelo chula ipijam the merger bol pe ho chu princely state heu chula but central government chu ho thing hang ho chu imu ji wa chu Mizoram Nagaland ho ILP pe wa ho leng te gam chu hi thei point ti ji wa chu a hial kit wa Manipur People's Protection Bill ati thu hin hi chong hi ho thing hang mi dinga in the context of ho Kuki che chate dinga chu ke ti za hin hui chu hele tu pe na he BJP present government hi ja chu CAB to na ke thona ho inamu CAB chung le ho inamu iti ki protect do di hom ti pa do lung igel pi le ke wang ka de ye ke pa me tun pu Benjamin ka hin to kit nom chile tu ahin national level of event aile ekivet aile chun even NDA or BJP to chi khom hoyong alliance nei like JDU sip sena hoyong chun chi citizenship amendment bill tung chang awa ki against aka vote against aka pan ti so mo ki chi stin ki chi set hin na ma assure yong pitawin a hile in the context of north east ivet kit island chun like Meghalaya yong chu NPP to BJP government sim khom hin na NPP president pa to konak sangma yong chun asai chu pm tile jan hia ki huna wa reform of now chu pm ti island chun isem ta BJP hin north east people against his citizenship amendment bill lok sab rai sab pass hin ki bol ngai ngai le alliance ga the NDA ga dal ha de ti threaten ki bol na china bana yong in the context of Assam I say ki le asom gana prasad ho yong hin isem ta BJP rai sab an pass ngai ngai le party ki dal he di na NPF of jite bang bang chung hi mai the thile na and in case of Mizoram Mizoram is BJP te yong chun ama ho de openly against a chi yong na ama na MLA khat pa yong chun na against and chi ying and in case of Meghalaya chu NPP ho chun exempted na party chu BJP chin dal ta leo Manipur NPP hi ji chun NPP MLA hi chun Nagaland ji chen ya political scenario chi pi medium ti khat ong chu min din na ai le mi pin not is mi pin hisa in dodal ta na dodala against not is people against a bill hi ta chen ya dodal te nuwa hi BJP te chun EP ti le ama ho hin chi bill hi EP phat chom na chu merit pass amu wa EP ji a chu bill hi pass te ding a good hom na BJP dia ichen ga thil phat chom hi dam je pa chu sit and pu Benjamin nang nei se pio Hiche citizenship amendment bill ando sanga e hon ni ha secularism ai lo da dang hiche challenge about it pa hiche se chu perception no perception ai ka ti ibm da ke ho jing la India ni matwa illegal migrant influx of people in Muslim population Hindu ai lo da do da Assam ma hen tam koi la ai chi achu hiche Muslim exclude ke bolo ni ngale Assam da na ko pe mi te achu adi da tu na to masana formal CM Assam Congress government aman to Prime Minister Modi ko ai da citizenship amendment bill ko ai da letter da so tha ai chu written record me na citizenship amendment bill na ai ti pa chu ato Congress and the standard law to amo ai chu written record ani na chu Meghalaya amo kisan na chu le jenu ai chu Meghalaya chu ai ka Bangladesh border illegal migrant chu tam pi ome ai chu ato sangma ki ti hoyong chu Bangladesh nga sangma tam pi cheng na lai chu athum dan chu na cho ta bang dinga chu mo dinga chu lo thei lo hin abana Mizoram te apprenticeship hi nau khola dang ai pon chakma le reng ho na dang ho Bangladesh a yong ai lo le abana ai chi Bangladesh a ko na hung lut tam pi ome ai chi
holding a geographical ekhatpa demography and to khadam tia chu MNF te chun tu chung election a yung issue lin ta su ahin ai cho jala cho mo apprehensive hi wa ado hiti pa chu ka sei homin a chu manipura hi seiding a chu anjo sangai sei ta bongwa e khat ai chi citizenship kiti chu a cheng manipur sunga cheng so bo tula to na illegal hung lura a cheng so bani apply board he ti nai chu ale ai chi a cheng so la jong masanga citizenship and hi sa jong population decreasing hi chu 2011 census the one census ever only decreasing hi chu non manipuri so hi ale second na chu citizenship amendment bill pa hi yam ta kha chu citizenship grant ge boling alam mhn kharvia jong clarified and bol ta win a state in anup lo wale center and direct citizenship ki pilo re ti chu recommendation will come from the state government only then hi now pa chu a chu to I say pa hi wrong perception hindu hon khat bjp te nei lai hi saffronize bol go ta win chi chi ai khat gun ti perception a chu e chi discuss more because Hindu chu constitution na say chu ya le equality na secular ya ahin citizenship ma chu Hindu ya pa hello chi equality citizenship ti pa chu if the same secular provision chu Afghanistan Bangladesh elo le ikhara danga Pakistan a chu umhile ne thima e ji chu umhile I hodinga chu BJP ten ta stand la pa adi poiti thei chu it is again constitution ai chu a muslim hodinga chu they are already protected amo islamic country islamic country ayong cheng thei lo gi chu criminal he lo wa le chun ami sala tha thei lo chu india hung lut go chu kati ai chu ta bang ho chu tin na dinga chu BJP te stand la ani na to Raya Sabha langa government equation tabong hidam na future ajo HG fall out of citizenship amendment bills ya chu government chana effect dam ti pa chu chu BJP te kalung kham po ai chu BJP te kalung kham po we ti na chu ipm ta le ke hon partner chu in confidence a chu asunga amho interest ai lo amho concern jo siong chu day in and day out ke hon chu we are always in touch achi chung chu na Manipur government na tu le to BJP Manipur no stand kila chu le I partner ho sentiment dung ju ya chu a BJP den centra BJP te bill hi ong le ka ti a citizenship amendment bill chu mere le di mere chum ki koi le ka ti ai chu hilai mi pi te na ki dai poita chu BJP ten jo mi pi to ka partner political party ho to ki banga chu stand kila na ya chu sunga ipm BJP dinga government hung lon te lo le boin te ti kichan na chu ki ho kona poi ti pa chu do aveling ka sei lo no ki pa mi pu be jemi sei chintan tuin pu nang ka hin do kit nom chei le Lok Sabha chi ke 2019 pass ne ki bola chun introduce ne ki bola chun Lok Sabha chu Congress te chun vote lo wai wak ak lo na bolo chu na ale two case ahin pu Benjamin Jong an seitan amo party ong chen yam khara chu aki thu pi chu tho tho de hi chen amo aki cha di powin aki cha lo ji on the prime minister pan gang chela pass ding ti ong chu asai ong chen din ki son amo confidence sang le jing in na ale pu in that cases a chu exam tin Raya Sabha chun jing le khun det tier ting le khun ki introduce he ti chu na exam tia chi bill pa hi citizenship amendment pa hong ki introduce kha le chun Congress te chun Lok Sabha amo wak aboard box aboard them ai lo wai le chun ding den wa amo like minded party ho da chun against aboard them ji chung chance lu sit ten he se adi Lok Sabha chun because of number game na Congress has to minority even with the allies they are minority hi ya chu phachum lo de he ye wa chu walk out the ball alle Rajya Sabha langa chu they have got almost sufficient number hi kan eveti pa hi giging chawa hi in ain la huchika chu BJP ni pi maneuver bola majority chu mu tham wang ke pun an la like minded political party no si chu din khoma Congress to cha chu stiff opposition PDT pa chu lungel hi chu kit le Manipur government CM in a say pa hi exemption clause ki hang di ti pa hi constitutional procedure do you in pasan ampun hi aji chu all India act hi ja chu you cannot give a
one or two state specific exemption. It's just only a mi lung thai di mai mai na lung thai na dinga ki sei mai mai hi in hi ji chu hi thelu de hin chu le Manipur People's Protection Bill ki ti pa yong chun ama chun hi chi Citizenship Amendment Bill pa anan zo lo de ye chu it's tu pet na dia yong chu ama hi it's a big question president approvable da bolou diam jong ki hepon ahin la enjoy say bang wa chu Citizenship Amendment Bill hi it targets section 2 of the act chun ipse yam tala religious minorities ko chuna citizenship ki pithe hi atia chukit le section 4 a hi vet ki na le a date of a period chu tila 11 years pa chu to 6 months 6 years are reduced ki bol de ati chu na hi chi chen ipse vet samatya le it's just to facilitate the Hindu population living in Pakistan or in Afghanistan or in Bangladesh. Ama ho facilitate bol na ding mai maya chu thil ki go hi ti pa chu Congress party in apprehension ki ne hi in chi ke huluwan mi pi yo sin jo ani hi ne he aji chu pyam ta le Hindus in Afghanistan hi 1000 hambu mu chu ta 6 or he 3000 Christian he 1000 plus very negligible number in Afghanistan. Pakistan I vet ki na hele Pakistan chu bang pitida Hindus ho he tambe se lo chu la Bangladesh Pakistan a jong hi ja figure chu kaga high mil ta in a kho open a tambe je to ai Bangladesh hi so na Bangladesh eastern mean ki chat pen hi Bangladesh hi banga chu Hindus in Bangladesh hi 1.6 crores unna lai chu ala hung do se chu Bangladesh Hindu hung do se chu it's about 8 Hindus in 1.80 lakhs yes Hindu ho hina Bangladesh akuna hungdo sa Hindu ho 65 lakhs sa ti ta so na sama sa ta Bengali Muslim ho 80 lakhs sa cho Hiche ho hi permanent citizenship pe na dinga Hiche bill hi specifically introduced kibol hi ti Congress party apprehension hi chi chual vote bank mu na ding jong hi tin ahin la the most danger choice la demographic imbalance and create the hin Assamese ho chu they will be minority in their own state na hi chi to ki phana chu chakmas ho jong hi ka vet na la 60,000 chakmas and Hayongs in Arunachal na like na chule 80,000 chakmas and Hayongs in Mizoram cho chule 50,000 chakmas and Hayongs in Tripura chi ho jong hin ni khu khat le ipi bola Hindu ho bo se na pi wa ki ho ni pi lo ham an ti ni ho dia chi phat le north east chu pum pya influx of foreigners bu hi dia hi chi danger chu akimu ya chu Congress party nasata do dal ta kine go da tu to a hi effect hi kimu thei hi lai jong le after 20 or 50 years so ting le chun ichan ge ham khara chu population demographic imbalance hi to illegal migrants so kon hum thei hi na a population ama hong tam wartil hon sai val hum thei ve ti chu na Congress apprehension nei chu ai le pu nang ka hin do nom chei le citizenship amendment bill hin to a ho hong ki pass jong le Manipur jati north eastern ho kha lo de ti chu kinet na chu ipya meti le or political party horasna ko ma siwa rasna des assurance and pina wana chilaya ama hon sei pen chi le chun Manipur People's Bill pa chu Manipur People's Bill 2018 chu president asin ki ma ek hi zo wai le chun anando lo tham anando zo lo tham til kha chu min na like
Arunachal Pradesh Nagaland จุดจริงเลยMizoram เห็นสิกILP สาหินะ ILP สากรรม protected ฮิสา constitutionally protected ฮิสากรรมคนฮิจจะจะดูดาวเลยมณิปุระจนILP เราเลยมณิปุร people's bill จนไอตัว population ดิบเสหุ่งดีหัวจู illegal immigrants ว่าคนนั้นจนไอเบียงโดดจูน่าดูเต็มลุงเบียงเสียกี่กะ simple นั่นแหละ politics ยาวเลยนะจุดจริงเลยบ้านพัดอมตาเราแถมขัดนั่นหากันตัวไปโน้มใจเลยจนจียงจะขัดเห็นตินนะ second question ใจเลยจน constitutionally อ่ะจูไอ้หัว protected ที่จะตาเราจะมณิปุระ ILP ยงเราเหียดะอีเซมตินฮิตที่ตะพงหัวจู population invasion ที่ตาวตีอีตัวตะพงหุ่นลุดขายเลยจนไอ้หัวจูอีติลำดอลอินเนกิ protect ให้ดีวะจีไปของจู idea นี่ลูก second insight อย่าชิดตัวก็เสกจุดพัดในกับปัจจัยงั้นลังยงจะเห็นจมละมินเห็นเซงกันดินจัวเสกวางจะ constitution ก็ต้องขบุยที่วางจูพัฒนา constitution วางจูต้องขานนะไอหิน CAB จู implement หุ่นกิบอลแต่ละไอโฮมณิปุระนะเกินก็เสกจู general ก็เสกรู้เดี๋ยวทิ้งทางมีอาก็เสกดิ่งหุ่นกิต้องขัดดิ่งจูตัวทิ้งทางอดีตเดียไอโฮทิ้งทางอะเฮmajority โหเห็นอีโหสุงกิกะจ้องก็ใช่ไหมอีโหสุงกิกะกิสนาบอนกิตาสันลงนะนั่นไลเสร็จนะไอ้จุด district ที่พัฒนาเวนาเลยมีดังอลุเทโลน่าเฮ forget about ILP อีโห autonomous district council อีฮีเวนฮิจิ autonomy กิเพดิ้งปา full autonomy อาหุงเทโลนี่จุดปีจีฮัมเทลอีโหอาจุอีวางเสร็จดัง six schedule purview นู้นยุ่งกิโลน่าไลอะไรขุดที่เดลตุเนี่ยจิเป็นอะไรก็ยังจน share กับอนนุ่มจู as a general บอนจังแค่มณิปุรฮิโลวิเอโหน้ำดิ่งอาจูในโดดเอโหน้ำดิ่งลังกันติดก็เสียดิจูเฮียอะไรจน autonomous district council ในโหเฮท่าโลเลย CAB หันลังตัวมณิปุร people's bill เฮตยองเอโหทิ้งทางโหเฮเองทำโลอะไรมาจ่ายฮิปโป protect โล protect โลดิเห็นอันนี้นะ incumbent government ตัวเสียบางอาจู public sentiment กับ heavenจอวันกันนั่นดิวอติงามเทวาเฮลจุนนาเกเลนาบางอาจูstate บางอาจู center government เดนเทียจูอดินตะเฮลวังจุน BJP government young people's party หุ่งยิงหินอาจีจู center ป้าจงเลยก็วังกันนุ่มโปเวนนบอลเตะดิวเลยกับ government ก็ resign ดิวอติงามไงจุละ BJP เสียแล้ว even Congress อาจีจูขัดทิลบอลน่าจูขัด advantage กิล่ะจูเก็นวังกระไดปุ่นอาจีจู public โหเฮที่อดีตได้โหทิ้งทางมีหอยตูหินกับเบลล์จน order ขัดจูจานฮีหุ่งโต police order หุ่งจูมีส้มเลงนับมีส้มเลงrepresentative including MP sitting MP inner sitting MP อโมยกเช police protection except ไอโหทิ้งทางขัดจากที่เปลล์ที่จู preemptive อาจีจูทิลฮีหุ่งบอยเฮที่กิงสาว15ไอโหขัดจะยาวลง even including our cabinet ministers อะไรจุดนี้ปีเวสามทิลทิ้งทางอิมจ่ายเฮฮิไลบิตี้ที่ที่วางเส้นหุ่มตาที่ลงยี่ดิ้งเห็นที่ว่าฮิเทล government ดีตัว present government public sentiment จะเฮ็ดปีว่ากันนั่นดิวเฮติงาเลยจะ cross โอยงจะฮิโลดิ้งเห็นทิ้งเป็นอาศัยดิ้งอาจู government จะก็คิด resign ดิวที่ละลิงดิ้งเห็นพูดแบบจะเป็นนั่งแข่งตัวไปนมเฉลี่ยตัวกับพูดในเสียงช่วยจะต่อวินนะไอ้เลยตัว state government จนตัว Manipur people's bill จนCAB ฮิจามทีนเซ็นเตอร์หุ่นเก็บพาสต์ยองเลย CAB จนมณิปุรอาสุหอยโด protect abor โจดีนามขัดนะไอ้เลยจนฮิจามที protect abor โจโลดีไอ้เลยจน BJP government state government อีจันเกียดินมันเนี่ยอีจันเกียปันละดินเนี่ยละวันที่จุดโจสังผู้มามินเนี่ยนั่นสิสิกเซดูเลยฮิโลจินตีป้าจูไอ้จุดclarify กับบอลนุ่มขารมินมณิปุรทิ้งหลังก็มี district council จีเอปอน article 371C ไอ้จุดนี้หัวฮิลเรียดีอา protection ไอ้พิวเห็นส่งไอ้ฮิไม่ปั๊มนังกอลหัวตีตาโลไม่หอนจงกำจงโจทย์โลที่ป้าจุน่ะมีปี heading clarify กันบอลนุ่มินจุดหัวฮิทิ้งหลังกำจง well protected อีเว whether CAB มันอุ้มหิยังไงอะไร CAB จุดไหนเลย Indian citizenship ฮิมี EPTP ทำตีนั่นไม่ citizenship จูอเมริกันหัวจะหุ่งเงียบเลย India citizen นี่นะตัวจุดหัวยังไง apprehension EPP misperception conception ตั้มพิมพ์จะจูอีกลินทั่วเห็นจุดป้าจูจูมินก้อยอุดินตัวนั้นใส่เป็น Manipur government stand จูเลย
to hi ki ho no ke kiniam dal povin central leader of vela ki mopi tan o political party Manipur team no ki poya chung chuna prime home minister le to prime minister assurance api hi chi biyoi na chu ai chi mani notice to kha te te re ti wang chue le chi chu mi pi thap chawei na thu ki se hi ai chu matan mi tu chunga sa ma chu notice citizenship amendment bill ji notice kha chang ke tong ka pon de ti chu assurance api hin ai chu masangin election masangin jo na go framework agreement chung changa Manipur su ke re ta ti ven prime minister assurance apin tu ne je Manipur ke po ye chun a prime minister pa tu se ju ta sa no tin chu chung chona all Manipur all notice a CM jo si ga chi wa exemption clause ni bol pi ven ti o hin even chung chu positive da hungum mai the hi ti pa chu to avela mi pi het denga kan phon do no ma hin chu kya ko na ka sei num chu na ai chi CAB chung chang Manipur government stand chu le mi pi thuom la mi pi to kiting khoma ki chi khom de ti number 1 hin number 2 as central government ko ma chu exemption clause am elo le Manipur people's protection bill he chi no koi pi wen Manipur people's protection bill chun provision api chu pi ham ta le gampa min Manipur mi ti lo indigenous Manipur mi ti lo gampa min gamanai thai lo de ti na hin ai cho chu ma le atwa pu to mangena sei bonga citizenship cap to ai ti pau chu chu chum hin cap hi chum hin cap chu le mi khat citizenship pi nri thu hin ani na chu to chu gam nei na ding pa chu ile a citizenship Indian citizen hen la kol hoila tampium jong la gam nei thei lo wa le chu i ho dinga chu effect om poi ti pa chu na e je gam na the anai thei lo na di a chu Manipur people's protection bill chu president to asoye bola ek hong so de hin e ba chu ni bol pi ti pa chu pressurize ki bola ti chu ka sei na cha chu supplement khat ka bom no me na jo a pu Benjamin se article 371C chu na si che ho hill area committee ti chu constitution preview wa yaw hin am the center in head lo khat gap khat o min congress he pa tu na head ding center in Tripura ki pi chunga chu 6 schedule chu Manipur chu ipija ki pelo ham ado na hi khat ve na ke wo na in masa incumbent government tu ho yo se CM ho yo se even Joy Chandram ho khang ki sanai chu ado hin he chi ya to 6 schedule chu pi dinga an ado hin but state government a response to local adjustment ti it hit be thu hin he chi want to clarify ka bonum ani na jo langa pu Benjamin nga sei chu adi thowe ahin head diu khat chu ajo ka sei banga chu hitai CAB chu ibol sangwa chu ipizia chu prime minister chu hita to de nga le immigration law chu phatita set mo ani sa chu la but doesn't mean that you international treaty a chu ayaw puiti ma anuk no bol thelo chu chia chu constitution tong khai ke ti immigration law in even to apu Benjamin yong say citizenship yong chu hi immigration law ne chu la chu isin phatwa le why do we need to amend citizenship ni chu naturalization chu by 10 12 years chu documentation ngai chu la it's a due process am chu hung sung chom ta chu chung cho na chu immigration law in ne chu artha ipam ga ti ai chu khuti ra chu England Germany ho yong chu immigration chu acceptable chu la but not based on religion but India chun CAB chu religion ko ya constitution atong khai ka ti thu Indian constitution secular part tong khai ti apa chung chang chak chak cha nangin na lungyal sai to BJP in sai chele chu Manipur hi ki protect jo the sukha pon de di na chi chung chang hi chan kya di dam jan nang ma lungyal chu chak cham na te sai protection bill chu chi chu protect jo di chi chu protect jo pun te ka ti hin ye chu it's all India act hi that will supersede any state act, even if it is approved by the president. Na, ai chu to an sai dan ai chu CAB hin to NRC ge ya chu na sam ko ge NRC ge ya chu azo chu supersede bor chu na ji a chu Manipur protect Manipur people's bill chu itina ma yong le CAB chu azo te ge ti chu na prime minister pa chu north east hunga chu na lan hi vela chu he assures that northeast ho cha to khalu de able ato khalu ne ding aji chu apelu pi chu aji ki sei lo I didn't say anything ma ho chu exemption clause ki pdt han lan wa la chun we can rest assure na ain la just verbal assurance that northeast cha to khalu de ti pa chu is only a I mean fake promise
tin kala in he or otherwise election masanga chu CAB chu Rajya Sabha hin podo lo mai the only after MP election last khat se endo chom khat opu be jimi no chom sat na sei din chu exam tin to hi Rajya Sabha hin chi CAB han podo ta ajo ta po be na ajo ti election any other ways like joint sitting in COVID-19 ki pass 18 detail lung na gelam ipin lung gel na diam achai na Rajya Sabha number parliament joint sitting there is one provision second is presidential ordinance term ki chai masanga so presidential ordinance about he ohin but BJP niyam ta cho ta citizenship amendment so joint parliament sitting and ko while presidential ordinance abola jom no this to halo the exemption clause am ke pon or any other protection provision chu akoi te 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 chu be assure ka borno mene he ki pa me nei ta lo den chen hin sai tin tuni discussion ai hong pi pu tong mang tin la pu Benjamin mate tin pu milon na bon chung min ki pa thu Impact TV Kuki edition te legin gen sai ne thank you Impact TV Kuki edition agenda Manipur ngai yo si na bon ke win mangpa